Yes, ibihe byiza wamaze gukanda subscribe ndetse nawe tubana hano kuneza G ndetse nawe G Brothers. Narababwiye mwa bantu mwe rero iyo bita Style Tega ikaba ari shop ya mbere hano mu mujyi wa Kigali yambika abajeni bakaberwa. Murabona ko mbamberewe cyane ku mashati meza cyane, ku makote meza cyane, bayita Style Tega ndetse ikaba ari na shop ikomeye hano mu mujyi wa Kigali ndetse no ku isi hose. Dukora mu bihugu byose bigiye bitandukanye: China, Amerika, Canada, n'Uburusiya dukorerayo, ndetse n'ahantu henshi, dukorera ahantu henshi cyane ku isi. Nkaba ejo narababwiraga ku kibazo cy'abakozi bakora mu nganda, nkaba naje kubona abantu benshi babivugaho bakavuga ko ari ikibazo kibabangamiye. Turaje icyo kibazo tukigarukeho ndetse tuze no kugaruka mu mikino yarayibaye. Man U yanganyije Chelsea bayikubita ibitego 2-1, ndetse na Man City iranganya 1-1 nimba nibuka neza. Naho njye mugiye kubana ni Mr Nkusi nk'ibisanzwe, iyi bakayita Ineza G, ndetse nawe tubana umunsi ku wundi. Turagushimiye ndetse nawe amaze gukanda subscribe, uri uw'agaciro cyane, ndetse salute ni yawe. Tubana n'abantu rero benshi bagiye batandukanye bari mu bihugu bitandukanye: USA, Canada, ndetse Amerika, Ubushinwa, Europe, South Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Mali, Nigeria, n'abantu benshi tugiye tubana hano kuneza G, ndetse muranabitwereka ko tuba turi kumwe umunsi ku wundi, ndetse tubana cyane. Ni byinshi tuba tubafitiye, ariko kubw'imbaraga nkeya cyangwa se kubw'umwanya mukeya ntabwo tubasha kubibagezaho byose uko byakabaye. Rero munyemerere, nk'uko muri uyu mwanya tuba tubimenyereye, tuba tugiye kuvuga ku buzima rusange buri mu rubyiruko. Mwaba jeni mwe murabona Kigali irimo iratunanira pe. Ni ukuvuga ngo nimba Kigali mu myaka 8 ishize inzu ya chambrette yarakodeshwaga 15,000, ubu ikaba igeze ku 30,000. turi kumva ko yikubye inshuro 3. Yikubye inshuro 3. Nkaba nsaba minisitiri w'ububanyi nkaba nsaba minisitiri ugenzura ibijyanye n'inganda cyangwa se iterambere ry'inganda, ko yareba ikibazo kiri mu mikoranire hagati y'abakozi n'abakoresha babo mu by'inganda. Ni ukuvuga ko bahabwa amafaranga ari hasi cyane pe, bahabwa amafaranga ari hasi cyane pe cyane pe. Bamara guhabwa amafaranga ari hasi cyane, inzu bakazibona zihenze, ibiribwa bihenze. Ni ibintu bigoranye, binagoye ko urubyiruko rwaziteza imbere pe, biragoye pe. Nawe muntu uri bwumve iki kiganiro cyangwa se muntu turi bubane muri iki kiganiro, ku munsi w'ejo nibwo nakoze ikiganiro mvuga ku bijyanye n'inganda, ariko nabonye abantu benshi banyandikira ngo icyo kibazo nicyo kuri social media zigiye zitandukanye, cyangwa se kuri platform zigiye zitandukanye ngenda nkoresha. Nabonye abantu bambwira ngo rwose wazigiye, wavugiye igihe. Rero nkaba nkusaba nubona iki kiganiro uze kumfasha ugisharinge ku buryo kibuze kugera kuri minisitiri w'inganda, cyangwa se minisitiri w'ibijyanye n'inganda, uburyo kiza kumugeraho tukaza kuba twavugira rubanda nyamwinshi. Yego nibyo
biba byarabayeho bakabona akazi bakabasha kuva mu bukene, ariko biragoye pe, biragoye aho babaha amafaranga make 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 make. Tuvuge nimba umukozi wenda akorera 3,500, inzu kugeza ubu ngubu irakodeshwa 40,000 ya shamburete, 40-30 hafi aho. Yamara gukodeshwa ayo mafaranga uzayaryamo ku kazi, kuko ntabwo uzakora akazi utariye. Numara kuyaryamo mu kazi, bize kuza byafekiteho mu rugo, uze kuyaryaho no mu rugo, kuko ntabwo uzarara utariye. Wiriwe mu kazi wariye, nugera no mu rugo urarya. Byanga bikunda mu rugo urakoresha inote y'500, ku kazi wakoresheje inote ya 800 cyangwa se 1000, bibaye 500 ku munsi. Ku kwezi ubwo urimo urasagura inote y'1000, ku kwezi ni 30,000. Waba wakoze iminsi 28, bikaba ari 28,000. None tukibaza ngo ni gute abajura bataziyongera mu mujyi wa Kigali, cyangwa se imbobo, bivuge gutyo kugira ngo bize kumvikana, cyangwa se uburemere bwabyo buze kubasha kumvikana. Ni gute imbobo cyangwa se abajura bataziyongera mu mujyi wa Kigali, mu gihe bagikorera amafaranga 1000 y'ubwizigame, bakoreye 500, barangiza 500 bakabirya. Icyo kibazo ngenda ndasaba Minisitiri w'Inganda, ntabwo muzi ko ingenzi Minisitiri w'Urubyiruko utuma twishima niwe nzi. Minisitiri w'Inganda ntabwo muzi, kandi kuba ntamuzi ntabwo ari icyaha, nyanganire, ndamusaba n'imbabazi. Nasabaga ko bagenzura icyo kibazo, cyangwa se bagenzura iyo opportunity y'urubyiruko, kugira ngo urubyiruko rwacu ruve mu bushomeri. Baze kubirebaho pe, nibaza kubiraho bagasanga ari ikibazo, baraza kugira icyo babivugaho. Njye mwari kumwe, yari Mr. Nkusi nk'ibisanzwe. Imana ibarinde kandi ibahe amafaranga. Ndabakunda. Ciao ciao.